Bismillahirrahmanirrahim. Peyva diyemin ellezine yu'minune bil gaybi. Emi bahsa imana bi gaybe bikin. İmana bi gaybe, imana bi Xudaya, imana bi melaiketi Xudaya, bi kitabı Xudaya, bi roja ahiretiye. Malum veye vana berçava xuya nakin, vana gaybane ne. İmana me bi vana dibe imana bil gayb. Ellezine yu'minune bil gaybi. Evya de sureti Bekar'da hama beca de seri sureti daye bahsa imana bi gaybe merke mümin gele mutlaka bi gaybe iman bine hena ku bej ehli imani. Gelo imana bil gayb li dünyayı ve ahirete fayda viçine o insan imana bil gayb neyne be kafir zarara viçiye emi xoşik Risale-i Nur mana ve ayet-i Kur'an'ı sahbikin ellezine yu'minune bil gaybi. Eğer duhazi zanibi de iman eda çokas nimetek puru dilxoş çokas lezzetek puru dilgeş heye li ve hikaya kurta temsili nezerke göhbede. Du vaktu zamaneki da du merif hem jbo keyfi hem jbo ticareti derten dimeşin. Yek je tal'reş xudbin behelek va. Yek je tal'reş tal'ivi reşe nexweşe بختیوی تنه یک جه طالع رش خود بینه بهلک و داره اودن بختیار خدا بین بختیار قنجه خدا بین خدای خود بینه بهلک دنی و درتین دگرن دمرون اوی خود بینه جزای خود پرستی خواه هم جزای خود فروشی خواه که خود فروشه هم جزای وان باوری خواه خوار چود نظر خدا kete memleketek pır fena u pır gadar. Mezekir li her der belengaz u beçare ji destê merinê çavsor o ji texrîbatê wan wa weyla û qarîne. Tamamê memleketê têda geriya hemû bajar bi vî derd û kulê nalîn û zarîne. Tamamê memleket şiklê şînxanekî umûmî girt hate ber çavî wî. Ew jî ji bo ev êş û elem ev derd û xem nebîne ji xeynê serxweşiyê çarekî dinê nedî ji bo xelasiyê. Lewra herkes jêra duşmin ecnebî xuya dibe. Di ortê da tirs û sawa cenaza şîn û girîna yetîmê bêumîd dibîne. Wijdanê wî wê demê di nav ezabek elîm da dimîne. Hema xudabînê din merivê dinê ku xweda dibîne ew ê qenc û delal xuda perest hak aşina, axlaq xoş bû ku, axlaqî wî xoş bû ku, çû di nezer xuda kete memleketek pir delal. Ev mervê zana, ev mervê beheş, dema çû kete vî memleketê xweş, mêzekir her der kêf û şahî, zewq û sefaye. Her cî zikr û fikir, eşk û şewq, cezb û seda ye. Herkes jêra dost, yar, akraba xuya dibin. Di tamamê memleket da kêfa terxîsatê umûmî digel teşekkür û aferîna dibîne. Hem ji bo girtina esker, bi tekbîr û bi tehlîl, dengê defê, dengê musîqiyan, bi eşk û şewq dibîze. Birakî Abdülletîf malûm e îro behsa îmana bil gaybe me ellezîne yu'minûne bil gaybi me xwend. Merivê mümin ê ku îmana bi gaybê tîne o merkê kafir ê ku munkir e imana wî bi gaybê tine, imana wî bi xweda tine. Deheb merivin. Yek jê merivê mümin e, yek jê merivê kafir e. Tenê dünyayê çavê xwe vedkin, li halê dünyayê mêze dikin. Halê dünyayê ê mümin bi şiklekî jêra dünya xuya dike. Ew ê dinê bi şiklek dinê xuya dike. Hinkî Hezretî Üstad ji me ra mîsalê wan jî got dünya dibe weka selexanekî, dibe weka şînxanekî, tev van mexluqata dibin weka cenaze bêumîd, lewra îmana wan bi xweda tune. Dixwazî tu jî bi zimanê xwe şêrîn viya hinkî îzah bike ji me ra ka gelo merkê mümin di kaînatê da nezera wî çawa ye, bi çi çavî kaînatê mêze dike, merkê kafir bi çavî mêze dike, îstirheta qelbê mümin çawa ye, ê kafir di çi derd û belayê da ye. Eviya ji me ra tu jî hinkî îzah bike bimîşe. Seda xweşterazî beş xwe te xweşik xwend di Risale-i Nur da xweşik jî îzah hat kirin. Hakikaten Hazreti Üstad
maşallah dinava imanı da çıka saadeteki zeyde mazın heye. Dinava imanı da çağdı dünyayı da vesila ve imanı merev dünyayı da huzureki mazın dibine. Du küfrü dalalet edacı çava azabeki mazın dünyayı edacı yani peşin heye. Hem erine çağ ahiret dünyayı edacı dinava küfrü dalalet eda elemeki mazın azabeki mazın kedereki mazın de dahiye temsileki hoşiggo. Ana mesela embebejin dünya vaka şehre mebe vi şehre medak em zanibin mazne vi şehri heye vi bajari heye o sultanı vi bajari heye her tizdi tedbira vi daye idara vi daye herkesi sahip derti fakira fukara van denge kuteneji yani van denge kutene ku van mahluka van insana pır memnun jvi zati ji keyfu sururu ji hoşiye van denge vante demek ki yani merev bajareki usabi bine saadetu lezzeta van insana merev je istifade etke o çıka mes'ud bin çıka saadetli bin merev je ku istifade etke eve saadeta öte ali merev dacı ama mesela emri bejin di şehri meda merev je mala huderte di hattani çarşıya merev breda çen hadisa bine merev ji gibi rivayet walad sekerat daya ahwa khawiye dici da hangi digirin o hangi zulmeyle hevdiken o kestine yardımya vere yardımya van fakiru fukara ve mazluma yani ev elemu eşa van insana ev çava merevcice müteessir be merve rahatsız be aynı ve kaviya ev dünyacı demek Halık-ı Zülcelal ve dünyayı merev itikadu imanu baveriya merev be hebe merev zane ku her hadise her tişt de emri vidaye yani tevek mahluku mevcut evan denge kujwan derti tevek ji memnuniyeta xo ji keyfu surura xo ji xodera zikir dikin hamdu sena dikin ama ehli küfrü dalalet kujber baveriya bu xodetine veka ku tevek mahluku mevcut veka bexodi bin veka perişan bin avan qarine kujwan dertin ne denge hamde ve şükre ve senaye vaka kuş hale kuş şikayet gün büyük çavil dünyaya dinere jiber kul büyük çavil dünyaya dinere elemu eşa mahlukat teb alivi daci yani jiber demek ki küfrü dalalet eda eşeki pırmasın dünyaya daci he peşin he yani hek merne şube ahirete ama iman edaci bu baveriya khode tebek hadisa tebek van denge kutene tebek mahluku mevcut demek ki hamdeki hoşluk dikin ev hamde van ev memnuniyeta van ev keyfa van ev surura van merivcice istifade etke dünyaya dahi ve kumerev cennet edabe merev zevku lezzeteki mazın dünyaya dahi imana xudu gire yani. Maşallah gelek hoş bu eji ve ka haşiye ki bidim seri ne ki izabkim xulasavi hat fahm kine ku du merev tene ve dünyaya ve bajarı hoş çavê xwe vedikin yek jê îmana wî bi gheybê heye yek jê îmana wî bi gheybê tune yek mümin e yek kafir e ê mümin çawa çavê xwe vedike mêze dike maşallah bajarekî gelek xweş û şêrîn xweda kureyê erdê rêya erdê weka kiriye ziyafetgahekî û qismekî jê têne dibin esker û îja bi dengê defê bi dengê musîqiya îja bi eşk û şewqin îja gelekî jê teşbîh caiz be bi bandot weka bi defê û bi bilûrê û bi musîqiya bi deng têne pêşiya wan têne vê kureyê erdê dikevin dibin esker hinkî jê jî tezkere digirin xaliqê vî memleketê jî xaliqekî rehîm e xaliqekî kerîm e û gelek jî ji mexlûqê xwe jî hes dike û li ser mexlûqê xwe jî bi şefqet e û bi merhemet e ew jî li wê merhemeta padîşa mêze dike li wê ziyafetê mêze dike li wî tezkerê mêze dike li wê sîlahê mêze dike ji dunyayê wera zewqekî wisa digire ku hêna derbasê axiretê nebiye hêna derbasê cennetê nebiye li dunyayê bîna cennetê difûre ser çavî wî lê mêrkê kafir em werin ser wî ew jî çavê xwe vedike ji ber ku îmana wî bi xwe da tune dibe vê bajarê bêxwedî ye Rebbekî xaliqekî ji vê kaînatê re tune îja ku ji vêya re tune her insan û her mexlûqê ku tê rêya erdê mêze dikin ku dimirin cenazê wan derbasê qebristana dibe yanî tidbê qey dibe selaxane tidbê qey dibe ciyê şînxanê hema mirin weka celadekî ye kî ku serê xwe ji alema gheybê vedike tê dunyayê
عمرن سریوان دبره دقنعت اویدا خدا کیشتنه دقنعت اویدا جی عالم کیشتنه و چاخه دنیا دبه جی شینو گرینه و ربینا وی تنگ دبه و رد فتسه دکن ناکه حیوی دبه عرضه دانای دبه باور بکی ادوی درد دان کارم سکنم شوشه کی ویسکه آراق بسری خدا جی نکم خود سرخوش نکم و دنیای جبیرا خود نبم درد ویا نایکشاندنی ام دبیلن که اهل کفر و دلاله جبو خاطری که حیوا خوبینن یا میخانانه یا چن لجیه که کیف خانانه جیه کیفو لذتینه چن لوی داری عقل خوش بو خاطری که ابطال بکن حسی خو ابطال بکن شعور وانا دنیای ببرینه هشیوان بقده لفقط اهل ایمانه لدنیای مزد که خالقه کی رحیم وظیفه داره سر پشتا انسان وظیفه داره و جغین في الدنيا فاني نامزتج عالمك باقية دنيا را او د قبرستان را در باس عالمك دنيا ببا والحاصل هنا كش في الدنيا نتشيه دهندر في الدنيا دا معنى دكذا هندر جنتي وكاكو بين جنتي في بوزيوي يعني الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام فان ذات مزن قوتنا mesela Mesnevi Nuriye da yani kitabeki üstada pır hoşe diyor der Davus adı bece dibe mümine ki tib cismi bavici cehennemi cehennemi da hakikaten bir şeyde ama imanavi heye Xuda Xudiye itikade Xudiye baveriye dibe fasık ki kafir ki dibe dünyaya da jiber ku be bavere jiber itikadu imanavi Xuda tine dibe dünyaya da jvan hadise dünyaya ku pır müteessir dibe pır pe aciz dibe ku pır pe perişan dibe o perişaniya ya ve dünyaya ku verin berhev yani mümin be cismi xu ye dünyaya dinava agire cehenneme da şevde o fasık u faciri ku be itikadeci dibe dünyaya da ji eve van elemi bir manevi verin berhev o mümin ku cisme dinava cehenneme da şevde azabül gora karşı vi fasıkı dibe di sevaka ku aynı cenneti dabe. Yani jiber vi çava mesela embeşin dara tuya çava khade dara tuya dhanava dendike vi yani nava dendike ve dare da tabbeki kabiliyeti ve dare khode derece ve dere giriye dibe aynı imanu küfrji dibe vaka dendike ki khode cenneti dünyaya da giriye nava ve dendika imanı küfrü dalaletsi aynı ketiye naba ve dendika küfre. Yani jibervi mesela zaten mazın usad beşin dibe dünya mümin hadis eviya dibe dünya mümin dünya sicnül mümin ve cennetül kafir. Yani dünya ve cehennema mümine cenneta kafire. Hazreti Üstad eviya izah etke. Dibe çava yani gerek merviya faham bike. Dibe mümin ve cenneti her cenneti inşallah. Dünyaya da çıkad nava keyfiye dabe, çıkad nava şahiye dabe, çıkad nava hoşiye dabe. Ev hoşiya ve keyfaviya dünyaya karşı cenneti merev kıyas bike dise vaka kutu cehenneme dabe. Çünkü karşı cenneti te kıymete dünya etine. Fakat bu avan kafir van fasıka. Ko her cehenneme dünya van çıkar bir rezalet ve bir perişaniyet ebeci disa ve perişaniyet avana dünya ile karşı cehenneme de dise vaka cennete ki. Yani jibervi yani demek ki cennetu cehennem ve dünyayı da vaka imanu küfreye yani Xuda büyük şekli çekiriyor. Yani jibervi avan dersi Risale-i Nur hakikaten teselli ki manevi mazın dünyayı da ciddirmeli yani ne sadece ahirette de. Em bixinin ki gelo merke mümin gava kuvve kefu lezzet edgire. Hem jali ki da nimetek Xuda lüwi kiriye lezzet edgire. Jali ki da nimetek Xuda la aila wi kiriye malbeta wi kiriye. O l'gedi wi kiriye o l'bajari wi kiriye l'insana kiriye. Hem nimeti ser xu lezzet zedgire hem nimeti ser mahluqa lezzet zedgire. Merke kafir hem jidderdu kulli xu elem digre hem jidderdu kulli mahluqan elem digre. Hazreti Üstazı maşallah çok hoş dibe. Ev ta'ala reşedin ev ta'ala reş evi ku ta'ala evi reşe hem biderdi xu hem biderdi umum halqi xu dama dukhar derdu cefai ev baxtiyari meyha evi mey qenc hem bi keyfa xu hem bi keyfa umum halqi xu dedi zevku safai hem ticaretek hoş dixar desti xu şükre xudat ke Maşallah. تفهم كرني كو نعمتي خدا يك بتنينه
نعمتك خدا لسر مرف كريه او نعمتك خدا لسر مالبتا مرف كريه لسر كلفت وعيال مرف كريه او نعمتك لسر تمام ابناء جنس مرف هوال وهوجر مرف مخلوقات كريه مرف نعمتي وانجي لزد بينه آل كافر هم جدردو كل خو هم جدردو كل مخلوقان ايشو ألم فكره بله تذكاري فردا Yani Seda hakikaten bu sayı ana mesela dünyada da çıka işe merv baş ve merv devlemen ve merv zengin be ama biray merv ama bave merv merve merv te perişan bin te fakir bin nane ki tine ku bukhun yani eve zenginliğe merv yani kıymete ki tine yani hakikaten halde yani mesela merve ki merv ke faul cida be idara baş be merv be memnundu be. Veya mesela embeşin zateki ku başı ki kancı ki merv bike merv be memnun be. Ku bire merv bike ve ku merv kriye diysa merv hinki memnuniyete merv daha ziyade be. Ku bavi merv ke diysa memnuniyete merv ziyade jeşer be. Malbate merve merv bike hakeza ana Khode Teala aynı büyük şekli. Yani nimete kul mekriye şu emdinava nimet da gani buna. Avan nimete aynı van nimete daya merve meji, daya dev bave merveci, daya tevki Müslüman aji, jibervi ev lütfu kereme Khode ku merv hem le khud nere hem jil Müslümana ku dibine merv pe pır ziyade memnundu be. Yani jibervi iman şuure ki bu sadede merv. Hatta ve hatta Khode mesela vaat kiriye ku işte ve dünyaya ez cennet ecibdim be. Ez saadet ebediye ecibdim be. Tevvek akraba ve aba ve ecdadı ve tevvek olan peygamber ve zaten nurani ve tevvek verin berheb. Hazreti Üstad dibe evya nimeti bu saye benci ki bu saye Khode de merev dibe kalbi merev qasi külmeki merveseyda. Dibe ne kalbim qasi külmeki buna. Kalbim qasi dünyayı buna. Mene hindire ve kalbi tevveki muhabbetu marifete Khode tekirna. Yani avkas ku gerek merev memnun be yani karşı kancıya Khode. Yani hiç bir iman şuure ki usa külli de merev yani. Merev ve şuure iş dünya hoji zevd istine. Lser ve gotat tişki ketebiramın Khode zane jve çend sal beri elser imana bil gayb bejim. Ezu sebiho em lser taşte bul me taşte xwarin. Xiya bi xiyala xo ez derbasê 5 sal şunda bum. 5 sal şunda emil kubin ezil kubim evan gede emil kubin. Duve dakika ketebira min 5 sal 6 sal şunda ezvay mrime dindire kabristana da bedena mijid be xali dere. Min van gede mini zaruki kutkenin ser taşte şuha bev hanekatkin evji 5 sal şunda 6 sal şunda evji vay dindire kabristana da buna xali vücuda van belabiye. Her yekil ciki ser pişte kalbine çu. Ev dakika eğer imana bil gayb bimrat nebuna imana bxade bimrat nebuna jwe şefkat ve merhameta bavitiye jgayne ku ez bimrin bi derde xo ez bi derde van gede xo van lawe min sebiye min ku ev çen sal şunda evji waka min dendere kabristana da bimrin eğer imana bil gayb bimrat nebuna wara qirin kişmi biçuna ku taşte van baharmiyana fakat ev dakika Kur'an-ı ayat-ı Kur'an-ı seri khudmura derxistin minaku beje kuro nebi tişki avab ki ma dünya misafirxaneye vanaji livir çavan taştel berhevin da alem ki dine da de ebedül abade da de misafirxana xwede da disa wine de taşteya cennete da wine disa behevrabin min nefes ki girt bina min ki derket mugo elhamdülillah gelo ehli küfrü delalete çava بکافرتی تکارن لوی دنیای جیانا خود دوام کن. Ez via hayret. Seyda aslında Hazreti Üstad Usad Beyce. Dibe mesela imana bu ahirete yani İslamiyet dibe kafir aracı dibe rahmet ki mazın dibe. Vakti avan kafira kupurt kevin mesela sıkıntı ki mazın, ızdırap ki mazın. O kevin dengasi ki dibe ümida ahirete. İslamiyet dibe ahiret heye. İşte ve hayatı kadını heye dibe böyle vesile dibe dünyayı da teselli dibin. Böyle vesile teselli dibin. Dibe eğer teselliya ku İslamiyet'e tine buna van dibe dünyayı da avan fasıkı facira avan kafira evet tevveki intihar bikirna. Jiber bir vakti gut kevveki kevin dengasiye dest davecin İslamiyet'e. Be ku İslamiyet dibe ahiret heye böyle teselli dibinin. Dibe evya tine buna dibe dünyayı da evnik arbun.
hayata xu devam bikirina, jiyana xu devam bikirina. Yani jiber ve İslamiyet dibe kafir aracı dibe rahmeteki mazın edibe yani. Yani jiber bir vesila İslamiyet evci teselli ki buçuk dünyayı da ciddi binin. Hatta Hazreti Üstad mesela dibe fıtratı insan, hayala insan, vicdanı insan dibe mesela tabii ki aşıkı ahiretine hatta dibe vakti ko ez buçuk muş hayala xu prsi. Mugo ey hayalamın dünyayı da milyon sal saltanatdaki dünyayı ev bidinte pişte eve milyon sali te daviyet heri ademi te perişan bi artık hayat ejdesi de böyle girtin te veya duhazi yoksa em mesela hayata kebrahin ki zahmet be ama ebedi be ki jad duhazi de zarukiyamı da hayalamın gog cehennem beci ez duhazim ez daimi hayatım devam eke. Yani hiçbir bir mesela hayalam merif, vicdanım merif, aklım merif, kalbim merif sadece mahsusiyet dünyaydı bir teselli ki nabine yani. Gerek mutlaka itikada ve sağlam ve imana ve bukhade ve ahirete hep dünyayı da vaka insana hayattaki derbas bir yoksa bir qasi hayvan aciz dünyayı zevk nastine yani. Peki ka amvan her du mervat her du van mervat takip kın. Em jibdim ben şopavan. Evan her du merva yek je imana ya bgaybe heye yek je imana ya bgaybetine. Her du ji çave xud ve dünyayı da vekir. Yek ji maşallah dikefu lezzet daye yek ji qirawiye. Carawiye o mezet ke dünya vaka şirxaniye ev diniji de musiqiye ciki xoşe. Hela kam vana takip kin avan her du merva. Diciki da gijin hev gelo sohbet ki navwan da ji çedbe em ji Hazreti Üstad mezekin van her du merva merke mümin merke kafir ka gelo kuda darin emwan takip bikin. De peyra de zivre raste merve xoy dinete. Ew merke mümin raste merve xoy dinete. Ev kafirte yani. Hali bir femtke. Cerad be ey dini avare. Hebetun ebe pisiya navata avetiye dervayte. Loma tükeni girindi bini. Yani dünya ciye keneye tüdbik dünya digri. Terhisatan şelandın talankirin zendki. Xel terhis be tüdbik şalandın talankirin zendki. Akli xub da seri xu. Kalbi xud temiz ke. Hatta ku ev parda musibeti jiberçave terabe hakikati bibini. Levra memleketi melike ki memleketi padişah ki gelek zede adil merhametkar raiyet perver xwedî iktidar intizam perver şefqetkar hem velatek aqas qeder alameti terakkiyat û kemalatan li ber çavan nîşan dide nabe wekî wehma tebe nabe wekî zena tebe di peyra ew talreş aklî wî tê serî wî li wê poşman dibe o dibe birajî ji dil û can ez dînek aware bûm xweda ji te razî be te mij vî halê cehennemî xelas kir. Belê ev ya ev her du merke mümin o merke kafir rastê hev tênê merke mümin ruhê kafir dixwîne fehm dike derd û kilkî wê mezin heye hema dünya lê biye zindan hindik maye ku xwe intihar bike. Yani hema hindik maye kuro çi biye bite vî memleketê mêze yani padişahekî bi rehm û kerema xwe vê kainatê sewq û îdare dike em jî eskerî wî ne em jî li bin emirberî wî ne o vay xoşik li me xwedî dike o xel ji xwe tezkerê digire tu dibê talan dibin xel ji xwe dikene li ber çavê te biye girîn ev çi biye bite eqlê xwe de serê xwe li nîzam û intîzama kainatê mêze evî mêrkê mümin nesîhetî wî li evê dinê tesîr dikin eqlê wî tê serî wî tê fehmkirinê qabiliyetekî tê de hebiye o dibê elhemdülillah xweda ji te razî be te mij vî halê cehennemî xelas kir tê fehmkirinê xulaseyekekê ebletîf mirkê mümin hêna ku neçe cennetê manen di hindirê cennetê daye mirkê kafir hêna ku neçe cehennemê di dünyayê da di hindirê cehennemê daye ev ya vê heqîqeta ku ez bim dihab ayetê Qur'anê teyîd dikin yek jê dibe estaizu billah ve men a'rada an zikrî fe inne lehu maîşeten denka ew merivê ku ji zikrê min ji behsa min ji navê min î'raza xwe bike pişta xwe bide min xweda dibe dünya ki tengo mengo jera çêdibe nefesa wî teng dibe dünya lê teng dibe öfte küfta wî ê divê dünyayê da bifetise fakat mêrkê mümin ela bi zikrîllahî tetmeînul kulûb bi zikrê xweda
قلب مطمئن دبن تفهم كرني خلاصة إيمان دندري قلب مؤمن دا هم سعادة الدنيا جرى تأمينك هم سعادة آخرته أو كفر كدندري قلب ملك كافر دايا هم سوي الدنيا دا تخ جهنمي شقاوته هم الآخرته أو يتخ جهنم شقاوته فالسر كإيمان هم الدنيا وهم الآخرة فايدة هي كفر هم الدنيا هم الآخرة زرار هي تتشكي بيجي كرمك سيدا yani hakikate imanı maşallah tefsira Risale-i Nur'da pek hoşuk izahta ekirin. Mesela en bejne ana zibistanı merv hera nava bahçeki. Nava bir bahçi da avan dara merv daran nasne ki merv beje avan dara dare çine merv nizane yani. Çünkü yani servan dara pelevantının fekiyevantının mervce halevan merv famnak ama en bejin bahar hat avan dara pela vekirin çiçek vekirin o meyve van fikiye van mazın bun yani avan dara içine şüpheki mervce dimine namine yani merv zana eve dara mişmişe eve şeftaliye eve kaysiye merv usa zana ana mesela dünyaya da iman veka bahçekiye küfürcü veka bahçekiye mesela merv için nava bahçe imanı dinleri mesela insanı faziletli insanı ahlaklı insanı münevver insanı ahlakı van pır hoş yani nava Müslüman adam merv viyad bine yani iman dünyaya da ji fekiya daya yani mesela aban insanı pır salih van insanı faziletli tabi bana meyve imanına mesela da asr-ı saadet de vakti Hazreti Peygamber tevhida Xudayku ilan nekir bun dinava topluma arabada dinava ve zamanı da çıkka ahlakı ne hoşa bun dinava vanda bun mesela insan usa gaddar bun zaruke xub deste xud kuştun insan usa be ahlak bun qatl zina çıkkas ahlakı ne hoşa bun dinava vanda bun tabii ki yani van ahlakı ne layık insana dinava vanda bun vakti Hazreti Peygamber had tevhida Xudayku ilan kir ku baveriya insana çebu Xudiye imanu itikadi bun bere mesela avana zaruki xub deste xud kuştun aynı avan zata vakti kedin daire İslamiyeti hadin tevhidi ve çağın nikar bun binniga pel kürmoriye bikin adalet avan o şöhret avan o merhamet avan kete tariha jiberi mesela Hazreti Üstad Xuday rahmetullah ki usad beje dibe er kut mizan ki duhazi yani imanı küfür peşya asr-ı saadeti Hazreti Peygamber daviya ve çavaya dibe İslam'dan evvel Ömer İslam'dan sonra Ömer yani Hazreti Ömer numune ki pür hoşa peşya İslamiyet'te halu ahvali ve çava bu çıka gaddar bu çıka vahşi bu çıka bemerhamet bu çıka yani ahlaki ve ne hoş bu pişte kete daire İslamiyet ve anı çah hali dibe van her diye kıyas bige imanı küfür büyük şekli te huya kirin Xinziviya mesela emebezin dünyayı da civaktaki mervil mahlukun mevcuda dinere avan mahlukun mevcuda mervil şüklü hale van kuzanı bek bana tefekiş hale memnunun pır kefan mervcidi mesela Hazreti Üstad jihki gündara jihki bülbül ara usad bece dibe mesela İmam Çava dertte mesela minberi lüve derece nasihat dike Müslümanlara dibe aynı avan kunda avan bülbüla avan çivika dertten aynı vaka avan seri dara vaka ku minbere avan be. Lüve dere tebveki şükre Xuday'a edin. Tebvezne Xuday'a edin. O nasihat eci insan aracı edin. Demek ki bir iman merev godariya van mahlukun mevcuda büke Allah Allah. Demek ki avana pır cehale khum memnunun o şükrü bezne Xuday'a edin. Demek ki ve çağı memnuniyeteki ziyade mervratı. Fakat merv zanı bekum merv itikadu baveriya merv usa bekum van mevcuda van mahluka van çivika van hayvanata tuyura avana denk derdixin tevek hale xu şikayet kin tev digrin merv hala nava şinxane ki merv jüvedere ister istemez müteessir kudbe hali mahlukun mevcuda kusabe merv ji pırpe acizdi be pırpe yani nehoşine ke manevi mervci peyda yani jiber bir yani imanu küfür dünyaya da vaka bahçana mahsulü hudana yani fekiye hudana yani demek ki fekiye imanı dünyaya da aynı vaka cennetine fakat fekiye küfrü dalaleti dünyada şerpezeki mazın
merv dünyaya da gidip yani. Bəli. Ciberi Hazreti Üstad Bece. Dibe ne zorun var ki o küfür yolunda gidiyorsun. Yani çi zoratı hete illa nava ve reya küfür edatçe. Dibe bak iman yolu ne kadar nurlu ve güzel, oraya gir kurtul. Yani reya imanı çıka saadetliye, çıka hoşin tedahene, çıka usa keyf tedahene dibe keve ve reya imanı o şur halas bir dünyayı da ahiret edacı yani. Bəli. Yani ciberi imanı küfür merv usa gale faham bike yani. ام فان هردو مروا ديسا تعقيب تكن ام در جوان برنادن ام البيوان بن كا قالوا اوي كو الدنيا ذكر خانه دي جي موسيقي دي او كيا اف مرفن ام جدافي حضرت استاذ يا ساكن و او مرفي كو الدنيا سلاخانه بو جي قيرين بو جي واويلاي بو جي شيلو جرين بو دردو كلابو اوي كو دفي اعتقاد دابو او كيا قالوا كا استاذ فانا جمره بلا تعريف كا ام ايجابي بخينن اي نفسي مرفي اول كافره اوي كو dünyayı inkar ke ey nefsi mervi evul kafire yanji fasık-ı gafile fasık-ı gafil fasık-ı ketiye gafleti dünya licemwi şinxaneki umumiye tamamı xwedî jiyanan bi sîla fîrax û zewalê wek yetîman bişîn û bigirînin haywan û însan jî bi pencikê ecel parçe dibin berredayî û bêxwedînin wan mewcudatê mezinê wekî çiyayan وكي بحران بروح بحكم الترمين عجائب دانه هي جلك اوهام عجيب من فانان بايش وبالام بالدرد وبالجفاء جكفراوي جدلالتاوي درت درفا وذ عذابي هما او مرفدن مؤمنه ذات خالق ذو الجلال ناستك لجموي اف دنيا ذكر خانك الرحمانه تعليم قاها بشر حيوانه ميدان امتحان انسو جانه تمام وفات حيوان وانسانا ترخيصات تف ترخيص تبن بردانا وظيفينه اي وظيفه حياه خود قدينه جوي دار فاني باردك درته و عالم خوش دني جبو جي جو وظيفه دار نورا تشيبه حتى ورن بكن خباطي وانا وان دمروا يكجي ملك كافره دنيا اجبر خاطري كو بخدي باور ننه دقنعت ويدا دنيا كيكش عالم غيبه سرخ درد خاتينه في عالم شهادته او عالم شهادته دا قتل فرمان او اعلان دبه او مرف سريويت برين بمرنه تدي درباس جيكي بو او جوي دنيا خوش و شيرين دركت لي ملك مؤمن دنيا مسافر خانه كي خدا زانه جيكي تعليمگاه بشر زانه دنيا دار الامتحانه her insane ki بجهاز مزن بقابليت مزن في دنياي طابعي امتحان دبه اگر كنت في امتحان دا قزنج بك امتحان اخو دي امتحان اخو دا سرفراز ببه ابي وقع سلطانه کی پادشاه کی روز قیامت هر حضور خدا اي خدا وي تبريك بك اي عبد من حلال بلته تعبدك من شاكر بوي من هنكي نعمت التكر تنعمتي مجبير نكر و تجمع وكا امر برا وكا ماموره خبتي و لطف واحسان عليه بك اي بيبقى مرتبكي برجور ابد الاباد ادوي زيافتگاه خدايا جنت دا دوام بك او تننا او تبو عائله خو تبو كلفت ومالبت خو او الوي دري تبو بشر دكي لك انبياء واولياء دا دوام بك اوي كافر كو قنعتك الدنيا بخديه نظام وانتظام الدنيا تنه لتشيا مزتك وكا جنازانه لمخلوقات مزتك وكا يتيمانه مزتك مرن وكا جلاتك مخلوقات كت الدنيا ثبرينه والحاصل بفيقع شعب الدنيا يجبركم مزتك عملك اخرتوش خضار اجبركم ناك هم للدنيا يتكفى دردو كل يخو بشت الدرد كذا آخرت جي دستي ويد كذا قيدا بزمان التركي كلبشل يتكفني دستي ويد كذا قيدا والحاصل قرآن دبي سردب الرو وبند خنستيوي ويبقالية جهنمي و دافيشن والحاصل هم للدنيا الرزيل دبي هم الآخرة الرزيل دبي خسر الدنيا والآخرة هم للدنيا هم الآخرة لهردو الدنيا جي رزيل دبام هما او مرويدن
mümine zat-ı Halık-ı Zülcelal nastke li cemvi ev dünya zikirxaneki rahmane ta'limgaha beşer ve hayvane meydana imtihana insu cane tamamı vefatı hayvan ve insanan terhisatın berdana vazifene ê wezifa xwe qedîne ji vê darê fanî bar dike dertê wê alema xweşa dinê ji bo cî ji wezîfedarê nû ra çê bibe heta werin bikin xebatê. Kekê Ebdletîf tê fehm kirinê ku di vê mirinê da jî me dibe qey ku rehmetekî heye însanê ku wezîfa wî li vir diqede ev re ciyê meşîqet û derd û belayê ye derbasê alema axiretê dibe li wê dikeve îstirahetekî heta ku azana heşrê Esrafil aleyhisselam bixwîne û vana tekrar rabin kıyametê. Eger gava mirin tune bûna evê vê kainatê mexluqatê da bi cî nebûna tê fehmkirinê ku di vê mirinê da jî rehmetekî heye gava me bi çavê îmanê mêzeke. Qaydê ku kafir bi çavê mezin li mirinê mêze dikin weka ku Qur'an wisa nîşan nade dixwazî tu li ser mirinê çiqas rehmete û bi çavê îmanê me li mirinê mêzeke qebristan çiqas xweşin meriv çiqas lezzet ji vir dibîne tutkarî tişkî bêjî. Yani seyda şu yani ev hadisa mirine dîsa li ser bawerî û qenaata meriv ku baweriya meriv hebe demek hakikaten mirine ve çağı hoşik meriv fahm dike. Yani mirin çiye çawa mesela Xwedê Teala di rehmat diya meriv da çawa hayateki da meriv şu ayet wisa dibêje dibe mesela hûn li xelqa xwe nanêrin yani evvela ve damnekî av bû. Yani damnekî Xwedê ji wê avê ve kir damnekî xûn ji wê anî kir hingî goşt ji wê derjê ve anî evê ehsenê teqwîm ku em dibêjin yani ev mükemmel tişkî wisa acêb ve çêkiriye. Dibe aynı wisa çawa ew hayatê Xwedê daye ve mirinê jî Xwedê dide ve. Yani mirin ne tişkî tesadüfiye ne tişkî wisa ama bêxwediye ku tê serê meriv. Yani çawa hayata meriv bi teqdîra Xwedê ye bi xelqa Xwedê ye. Xwedê bi rehmeta xwe evê hayatê dide meriv. Aynı mirin jî dîsa bi teqdîra wî ye. Dîsa di ilmî wî da, di plana wî da, di teqdîra wî da dîsa mirina meriv bi teqdîra wî tê. Ji ber wî ku ne tesadüf e ku meriv zane ruhê meriv naçe ademê, naçe fenayê, naçe zulmeti ji ber wî meriv pê memnûn be ev ya yek nimete. Ê di doya em bibêjin di Risale-i Nur da di mektubatê da cümlekî wisa xweşik dibêje. Çend îbarê wisa xweşik hene. Dibe mesela em bibêjin galete o galete o ceddete tevvekî mesela di malekî da mêvanê bin. O mirin tune be. O mirin tune be. Mesela em êvarê diçin mala xwe. Em dinêrin bavê meriv yê 500 salê. Galê bavê meriv yê 1000 salê. Yekî dinê 1500 salê. Tevvekî bi sefaletê, bi perîşaniyetê ne karin nam bixwin, ne karin xizmeta xwe bikin, ne karin paqîjiya xwe binêrin. Wê çaxê hayat çiqa perîşan be. Wê çaxê meriv dünyayê da merivê çiqa û kevet tengasiyê. Meriv li köy derê binêre avan ixtiyara, avan perîşana, avan bêkesa hebin. Demek ki evî derd û kulî di dünyayê da jî saadetekî xweşik ji me re nahêle. Ji ber wê çawa mesela em bêjin zivistan ku tê Xwedê em bibêjin wan mêşa çawa bi rehmeta xwe tevvekî canê wan distîne ham dinêrin mêş nemane. Xwedê tevvekî ruhê wan distîne. Ku bahar tê çawa awan mêşa ji carekî da dinêrî Xwedê dîsa hayatekî da wan tevvekî kedin mala li cadda li soqaqa dîsa wan mêşa Xwedê xelq kir. Çawa mirina wan mêşa rehmet bû xelqa wan jî rehmet. Aynı Xwedê bi wî şeklî evan insana pir muhterem, Müslüman pir muhtereme. Xwedê evê izzet û şeref wî naxebîne niga. Wextê ku bêkes dibe, perîşan dibe, nigara xizmeta xwe bike, Xwedê bi rehmeta xwe hêdî ka rihî û jê distîne. O şu mirê jî ku nîmet e çawa nîmet e mesela pir insan hene di dünyayê da hê Xwedê mirinê nedaye wan dibên ya Rabbi ne bi şekwayî bi rehmeta xwe wisa canê ruhê min bistîne. Yani demek ki cismi wan yani hayata wan artık jwana biye elem. Şimdi bir büyük şekli jî demek ki mirin nimeteki mazine. O hakikaten mirin eşko nimeteki mazine. Mesela di Kur'an'da da em bibêjin qissa en hoşik dibe qissa Hazreti Yusuf aleyhisselam'a. Ku jêr dibên ehsenul qisas. Dibe Hazreti Yusuf aleyhisselam
puri sala mesela jibraya kuş dev bave khu ayrı maye o pişte ku wan ditiye bir azize Mısri dve hayata khoya en hoşik da en saadetli da dve ve çağı desteği khura giriyor. Godiye tevfeni Müslüman ve elhikni bis salih. Ya Rabbi bu Müslümanati ruhumu bistine mübgijine salaha. Yani jiber ve khode bir vesileci hakikaten mirine derse ki ders olarak daim teveki Müslümana. Yani mere bir hadise Hazreti Yusuf ji mere zane ko mirin hakikateki hoş yani. Nimeteki Hudaya yani. Ne eleme yani. Büyük şekilde. Yani izahat tabi purzede ama çen kelime büyük yani şekilde. Yani van arife bila vani zana vani ko hakikaten mirine keşif kirne o jwan va xuya kirne wana hina mirina wan natiye hina eceli wan natiye xwastine ku bimrin. Çimki fahm kirne ku دوی دری دا چقاسه زیافدگاه کی مزن هیا حتی وان اهل ایمانی اوی که شعور وانا ایمانی پر تمام به لدنیای جدور دورین و لقصر بنای جنت مزد کن بدربینا ایمانا بالغیب بدربینا ایمانا بالغیب لوی مزد کن وکا که زیافدگاه کی مزن سفری کواتنا راخستن دپشتا وان بنای مزن دا بخیالا ایمان خو حست که او جدوری و مشتاقانه لتماشت که اگر مروکی یک وی بخبتینه سرز به حتی ایواره بیجه ایواره از $10,000 بدم ته €10,000 بدم ته هر جاری قازمه کی کرات کل عرضه بخه وکا که مریش که کی برچی به و مریش که کی سورکری بخه اقوال لذت زید بینه چم کی زانوی قازمه رات که dike $100. Yek adını rahat ke datine dike $100. İnsan ki imana vi bukhade o ahirete tamam be. Her ameli kutke, her roş ki kuş umri vi dare, dakika bu aliye ve ziyafetgaha mazın va nezde be. Jber ve yeki ehli Xuda havi kute izah kut teşki per xoş go. Yusuf peygamber biye melike Mısri dikeleka ve Kumistan Arabistan'da kuvaka cehennemiye o Nil Mısır'da bir padişah Mısır. Halbuki kimin padişah bin Firavun ve maşallah Yusuf peygamber jmala xo jkulfetu ayali xo dur ketiye bavi vi brai vi hatine hendavi mezet kin ku bir aziz Mısır o diğer vi havaji gotiya Rabbi tewaffani musliman ve alhiqni bis salihin. Tefهم kine ku pişta kabristana nimeteki mazne xoşikl ve heye ehli himmeti hasbe xo جبو وی دری داجون هلا ام دیسا گوداری کن استاد ما دبیجه چی گلو یعنی مرکی mümin گلو در نظر مرکی mümin دا ev kainat şekl şemali vi çavaya debe tamamı veladeta hayvan و insana ji girtina askere ketina bine silaha hatına ser vazifeye hemu zi hayat her yek askeri muvezzefe mesrurun. Her yek me'mure müstakime memnunun. Tamamı dengu sedayan zikru tesbihin. Tamamı dengu sedayan zikru tesbihin. Zikru tesbihin aşka iptidaa vazifene şükru kefa kadandına hizmetine yan denge zevka devama hizmeteye. Hemu mevcudat de nezaravi mümine da hizmetkar u hogre seyyid-i kerimin malik-i rahimin her yek dostu memur-i şerinin her yek defter-u kitab-ı zerrinin ve kainatı her yek defter-u kitab-ı zerrinin he vekavanan hakikaten gelek şerin gelek latif ulvi billezat ji imanavi tecellid ketfure ji imanavi tecellid ketfure yani il kainatı mezzetke ve kainatı ki Abdülatif vaka ku devirda hizmetkaru hogre seyyid-i kerim dibine van mevcudata de nezervi mümine da o her yek dostu memur şerin dibine o her yek defteru kitab-ı zerrin dibine yani merdibeş kayku devirda dibe teemmel suturel kainati fe innaha minel mele'i la'la ileyke rasailu مزکل و کتابه کبیره کائنات رز و حرفی خوشک بخینه ونا همو کتابه کبیره کائنات نه نخو ایمان
toxum maneviye tuba cennete bixura dikşine, küfür jî toxum maneviye zukuma cehenneme dixuda dicivîne. Nexo selamet û emniyet her di İslamê daye, di îmanê daye. Nexo hewceye em jî her dem bibêjin bi dil û can elhamdülillahi ala dînil İslamî ve kemalil îman. Maşallah. Teşkil bêjî. Ne yapmıştır Seda? Pır hoşluk had izah kirin. Şu işte ustad bir becel seri merib kelime bir becel ki insan naqısti çedve. Jiber bir kelime en hoşluk ustad gotiye davya ve derse de hakikaten elhamdülillah ala kemalil iman ve İslam. Ve İslam. Demek ki gerek en teddeki bu imana hoş, bu İslamiyete hoş, bu baveriya hoş. Her gav gerek merib hamd bike, merib şükür bike, merib elhamdülillah bir becel. Elhamdülillah merivci demek ki şükre en mazne. Gelî temaşavanê me hêja em hatin paşiya vê bernama xwe Xweda hezke şeva pêşemê pêşiya me da dîsa saet ji niha heta 11 Xweda hezke em ê bi hev rabin şeva we bimîne xweş û em bimînin bi xêr û selamet.